Srimad Bhagavatam. Let's see. This is first canto. Was it verse 5, 1, 5, 10? Is that what it is? Yes. Okay. Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 5, Text number 10. Bhagavad. Gurudev chose the verse of Bhagavatam. Sveiki, šiandien skaitome Šrimad Bhagavatam, pirmą giesmę, 5 skyrių, 10 tekstą. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yadachaschittapatang harayasho Siddhak pavitram varganita karhitchit Tadvayasam tirtamashante manasana yattahangsa niramanja sikshaya. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Those words which did not describe the glories of the Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, are considered by saintly persons to be like unto a place of pilgrimage for crows. Someone says they're not able to hear, so I don't know what's going on. How do we get them to hear? Can anybody on Zoom hear now? Type in yes if you can. Can anybody? Yeah, okay, good. We'll say it again. Tayad pataschattapadam harabjasho jagat pavitram praganita karachip tadvayasam tirtam mushanti manasa nayata hangsa nirmanda sikshaya. Those words which do not describe the glories of the Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, are considered by saintly persons to be like unto a place of pilgrimage for crows, since the all-perfect persons are inhabitants of the transcendental abode. They do not derive any pleasure there. Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Crows and swans are not birds of the same feather because of their different mental attitudes. The fruitive workers or passionate men are compared to crows, whereas the all-perfect saintly persons are compared to the swans.
The crows take pleasure in a place where garbage is thrown out, just as the passionate, fruitive workers take pleasure in wine and women and places for gross sense pleasure. The swans do not take pleasure in the places where crows are assembled for conferences and meetings. They are instead seen in the atmosphere of natural scenic beauty, where there are transparent reservoirs of water nicely decorated with stems of lotus flowers in variegated colors of natural beauty. That is the difference between the two classes of birds. Nature has influenced different species of life with different mentalities, and it is not possible to bring them up in the same rank and file. Similarly, there are different kinds of literature for different types of men of different mentality. Mostly the market literatures which attract the men of crow's categories are literatures containing refused remnants of sensuous topics. They are generally known as mundane talks in relation with the gross body and subtle mind. They are full of subject matter described in decorative language, full of mundane similes and metaphorical arrangements. Yet with all that, they do not glorify the Lord. Such poetry and prose on any subject matter is considered decorations of a dead body. Spiritually advanced men who are compared to the swans do not take pleasure in such dead literatures, which are sources of pleasure for men who are spiritually dead. These literatures in the modes of passion and ignorance are distributed under different labels, but they can hardly help the spiritual urge of the human being, and thus the swan-like spiritually advanced men have nothing to do with them. Such spiritually advanced men are called manasa because they always keep up to the standard of transcendental voluntary service to the Lord on the spiritual plane. This completely forbids fruitive activities for gross bodily sense gratification or subtle speculation of the material, egoistic mind. Social, literary men, scientists, and mundane poets, theoretical philosophers, and politicians who are completely absorbed in the material advancement of sense pleasure are all dolls of the material energy. They take pleasure in a place where rejected subject matters are thrown. According to Sridhar Swami, this is the pleasure of prostitute hunters. But literatures that describe the glories of the Lord are enjoyed the Paramahamsas, who grasp the essence of human activities. Translation. Taigi, vertimas ir komentaras į dieviškos malonės eis į Bhaktivedanta Swami Šrila Prabhupados. Vertimas. Žodžiai, jei jie nešlovina viešpaties, kuris vienintelis ir tegali įkvėpti šventumo dvasios visai visatai, šventų žmonių nuomonė yra panašus į varnų būrimosi vietą. Tobuliem transcendentinės karalystės gyventojams jie netikė jokio malonumo. Komentaras. Varnos ir gulbės yra ne vieno lizdo paukščiai, nes skirtinga jų mąstysena. Į karminę veiklą pasinėrę aistrų užvaldyti žmonės lygintini su varnomis, o visapusiškai tobuli šventieji su gulbėmis. Varnos dievina šiukšlynus, aistringi, malonumų ištroškę žmonės, vyną, moteris ir vietas, kur galima patirti žemiausių jausminių malonumų. Gulbės lenkia vietas, kur būrisi ir kranksi varnos. Jas tą galima pamatyti vaizdingiausiose gamtos kampeliuose, prie skaidrių upių ir ežerų, kurių pakrantės puošia nepaprasto grožio vairiaspalviai lotosai. Štai toks tarp jų skirtumas. Skirtingas gyvybės rūšis gamta apdaunoja skirtingą mąstyseną, todėl jų negalima gretinti. Skirtingos mąstysenos žmonės egzistuoja skirtinga literatūra. Daugumos paklausių knygų dominančių varnų lygio žmonės turinį sudaro vaizdžiai sakant jusminės tematikos atmatos. Dažniausiai tai pasaulietiški postringavimai besisukantis apie šiurkštųjį kūną ir subtilųjį protą. Jos išmargintos pasaulietiškų palyginimų ir metaforų. Deja, nepaisant savo vaizdingumo, šios knygos nešlovina viešpaties. Tokia poezija ar proza nesvarbu, kam ji skirta, laikytina išpuoštų negyvėlių. Dvasinį tobulumą pasiekusiam žmonėm, kuriuos šventraščiai lygina su gulbėmis, ši bedvasė literatūra neteikia jokio malonumo. Ji patraukli tik tiem, kurie patys yra dvasiškai mirę.
Iš aistros ir neišmanimo gimusios knygos platinamos su įvairiausiomis etiketėmis, tačiau vargu ar jos gali numalšinti žmogaus dvasios troškulį. Todėl su gulbėmis lyginami žmonės neima jų į rankas. Šie dvasiškai pažengę žmonės dar vadinami manasa, nes jie visada išlaiko aukštą savanoriškos transcendentinės tarnystės viešpačių lygį. Tarnystė dvasinių lygių visiškai nepalieka vietos karminiai veiklai, skirtai šiurkštiems fiziniams malonumams patirti ir subtiliems materialaus egoistiško proto išvedžiojimams. Publicistai, mokslininkai, pasauliečiai, poetai, filosofijos teoretikai ir politikai, te galvojantis, kaip išplėsti materialius jusminius malonumus, yra marionetės materialios energijos rankose. Jiems malonu kapstytis atmatose. Svamio daro žodžiai, malonumą tai daryti tejaučia prostitučių medžiotojai. Tačiau paramahamsos, kurie suvokia, kokia yra žmogaus veiklos esmė, skaito kūrinius atskleidžiančius viešpaties šlovę. Shri Guru Shri Jatam Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Sham Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitam Shcha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschadya Deshatarine. So, this is a very important verse. Taigi labai svarbus posmas. Talking about different kinds of words. Of words? Different types of words. Kalba apie skirtingus žodžius. There are two types of words. Yra dviejų tipų žodžiai. Words which describe the glories of the Lord. Žodžiai, kurie šlovina viešpatį. And words which do not describe the glories of the Lord. Ir kuris neapibūdina viešpaties. So whatever kinds of words you listen to, ir priklausomai nuo kokių žodžių jūs klausysitės, that makes you what you are. Padarys tokius, kokie jūs būsit. If you listen to the words of the crows, ka, 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 žodžių kaip varnų, you become like a crow. Tapsite kaip varna. You listen to the word of the Paramahamsas, the swan-like men, o klausysite iš Paramahamsų, tokių then you kaip become gulbės, Paramahamsa. tapsite Paramahamsa. So it's your choice, my dear devotees. Brangus atsidavė jūsų Want to pasirinkimas be a crow or a swan? būti gulbė ar varna. You have a choice. Who do you want to listen to? Turite pasirinkimą, iš ko klausyti. You want to listen to the great sages, Klausysite didžiųjų išminčių or you want to listen to the rascals? ar niekšų. So we have to be a little intelligent Taigi reikia išminties. and analyze where do I get a better deal. Ir panalizuoti, kur bus geriau. Is it better to hear from the crows or the swans? Ar geriau klausyti iš varnų ar iš gulbių. If I hear from the crows, what do I get? Jeigu klausysiu iš varnų, ką gausiu, Temporality, ignorance, and misery. laikinumą, neišmanimą ir kančias. And if I hear from the swans, Klausant iš gulbių, I get eternity, knowledge, and bliss. amžinumas, žinias ir palaimą. So what do you prefer? Taigi, ko jūs norėtumėt?
Would you rather have temporality, ignorance, and misery, laikinumo neišmanimo ir kančių, or eternity, knowledge, and bliss? ar amžinumo palaimos ir žinių. You may say, but I'm practicing Krishna consciousness, Galima sakyti, aš praktikuoju Krišnos sąmonę, but I'm so much in anxiety. bet vis tiek daug nerimo. What does that Ką mean? tai reiškia? It means your practice is imperfect. Reiškia, jūsų praktika netobula. So don't find fault with the process. Taigi reikia tada neieškoti trūkumų su procesu. I'm practicing it, but I'm still in anxiety, so there must be something wrong with the process. Aš praktikuoju, bet vis tiek nerimas, turbūt kažkas blogai There's su nothing procesu. wrong with the process. Bet nėra nieko blogo su There's a procesu. lot of things wrong with us. Iš tikrųjų, daug kas yra blogai su That's mumis. why we're anxiety. You Dėl see. to mes ir esam nerime. So we can see in Prabhupada, Galime pažvelgti į Prabhupadą, somebody was practicing it perfectly. kuris buvo praktiškai tobulas. How he was undisturbed in all situations. Jo nesutrikdė jokios situacijos. He just came floating in like a swan. Jisai plaukė kaip gulbė. It's amazing how much he impacted devotees. You see. Ir nuostabu matyti, kaip jisai paveikė atsidavusius. Every gesture, Kiekvienas jo judesys, gesture, every word, kiekvienas žodis. his bodily language, Jo everything kūno about kalba. him was so amazing. Viskas buvo nuostabu. Why? Kodėl? Because he's a swan-like man, Nes jis yra tarsi gulbė žmogus. Paramahamsa. Paramahamsa. So you can also become Paramahamsa. Jūs irgi galite tapti gulbėmis. All we have to do is practice it sincerely. Ką mums reikia daryti, tai nuoširdžiai praktikuoti. And as it is said, Ir kaip yra pasakyta, one develops one's consciousness išsiugdysime sąmonę according to the company it keeps. pagal tai, kokia aplinka mūsų supa. So don't hang out with the crows, Taigi neikite būti su varnom, hang out with the swan. būkite su gulbėm. You see, with these devotees, they're not like Prabhupada, they're on that level. Bet tie atsidavėgi ne kaip Prabhupada, jie nėra tokio lygio. So how much benefit do I get by associating with these devotees? Taigi kiek naudos aš gausiu būdamas su tais atsidavusiais? Well, Prabhupada told us to associate with each other. Prabhupada davė nurodymą mums bendrauti tarpusavyje. So by staying within the ISKCON house, Taigi būdami Iskono name, even though we have so many faults, we're still crows to a certain extent. nors mes tiek daug turim trūkumų, tam tikrame lygyje mes vis dar tame lygyje esame kaip By varnas. staying within this ISKCON family, Būdami Iskono šeimoje, even though we're not on the levels of Prabhupada, nors nesame dar Prabhupados lygio, because Prabhupada told us to do this, kadangi Prabhupada liepia mums tai daryti, you know what that means? ką tai It reiškia? means by staying here, we're associating with Prabhupada directly. Reiškia, būdami čia mes tiesiogiai Because the order of bendraujame, the spiritual master tiesiog mes bendraujame su Šila Prabhupada, nes dvasinio mokytojo nurodymo dėka, Because the order of the spiritual master is the spiritual master himself. yra pats dvasinis mokytojas. As I many times explained when I was with Prabhupada in Atlanta back in 75, Daug kartų jau pasakau, kai buvau su Šila Prabhupada Atlantoje he said 75 there are metais. two presences of the spiritual master, Jisai paminėjo, kad yra du apsiriškimai dvasinio mokytojo. Vani and Vapu. Vani ir Vapu. There's the words of the spiritual master, Vani, Dvasinio mokytojo žodžiai Vani and his physical presence. ir jo fizinis buvimas. He said of the two, the Vani is more important. Ir iš tų dviejų Vani svarbiau. So even devotees who had so much physical association with Prabhupada, Atsidavę, kurie turėjo netgi tiek daug bendravimo su Šila Prabhupada asmeninio, they left. kai kurie paliko. But those who dedicated the instructions of Prabhupada, Bet tie, kurie pasišventė Šilos Prabhupados they nurodymą, never leave. niekada nepalieka. So just learn how to be dedicated to the order received from the spiritual master. Išmokite pasiaukoti dvasinio mokytojo nurodymą. Even if he is not physically present, Netgi jo nėra fiziškai, if we embrace his order as our life and soul, jeigu mes apkabinsim jo nurodymus kaip gyvenimą ir sielą, he will be present with us at every minute jis bus su mumis kiekvieną akimirką, because he is fully present in his instructions. nes jisai pilnai yra savo nurodymuose. So if we remember those instructions, Prisiminkite tos nurodymus. sincerely try to follow those Nuoširdžiai instructions, sekite jais. the spiritual master is with us 24/7. Tada dvasinis mokytojas bus 24 valandas per parą. So all we have to do Ko mums tiesiog reikia, is plug into the process. tai pasijungti į procesą. Don't invent some new version of Krishna consciousness. Nereikia ieškoti išrasti naujos Krišnos sąmonės versijos. This is the disease of modern age. Tai yra šių laikų liga. Everybody wants to invent their new process. Visi nori išrasti naują procesą. As it is said in Sanskrit, yatapat tatapat.
Tai yra sanskrito toks posakis. As many paths, as many opinions. Kiek yra kelių, tiek yra nuomonių. Well, I say this is the way to realize God. Taigi, tai yra būdas, kaip suvokti viešpatį. Someone says, well, I say this is the way to realize Kitas God. sako, šitaip iš tikrųjų Someone says, reikia. well, I say this is the way to realize Trečias God. dar kitaip. Everybody is claiming their own path of self-realization. Visi teigia, kad jie turi savo kelią savęs pažinimo. So who should you follow? Taigi, kuriuo reikia sekti? We must follow the supreme authority. Reikia sekti aukščiausiojo autoritetų. Who is the supreme authority? O kas yra aukščiausias autoritetas? Krishna. Krishna. Why is he supreme authority? Kodėl jis aukščiausias Because he's the autoritetas? author of all existence. Nes jis yra visos šaltinio autorius. Aham sabhaja prabhavo prabhatavam vivartate. Everything comes from me. Viskas ateina iš manęs. So who is a better person to get connected with than Krishna? Kuri asmenybė yra geresnė, su kuria galima susijungti nei Krishna. Because he is the source of everything. Nes jis yra viso ko šaltinis. And he makes it very easy to connect with him. Ir jisai duoda labai lengvai sujungti tą ryšį. Because he explains exactly how to do it. Nes jisai tiksliai paaiškina, kaip tai padaryti. In the Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. And his devotees also explain. Ir atsidavusiai taip pat tai aiškina. In the Srimad Bhagavatam, Per Srimad Bhagavatam paskaitas, the Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Charitamritoj also in the Krishna Karnamrita ir Krishna Kamnamrita, by Bimalangara Thakur. kurią parašė Bilva Mangala Thakura. I wanted to share with you one of the verse if I can remember the verse. Noriu pasidalinti vienu posmu, It's kurį a very įsiminiau. amazing verse to help us become attracted to Krishna. Nuostabus posmas, kuris gali padėti Let's see prisitraukti if I prie can remember Krishnos. it. Madaram vaparesha vibho maduram vadadang maduram madhugandhi madhaspritam etad maho madaram. Amazing verse, the poetry of it. Nuostabus posmas, kokia poezija. Bimalangala says, Bilva Mangala Thakura the sako, transcendental body of Krishna is very sweet. transcendentinis Krishnos kūnas yra labai And his saldus, face is sweeter still. o jo veidas dar saldesnis. But his soft, honey-scented smile Bet jo švelnus, tarsi medus šypsena is the ultimate sweetness thrill. yra aukščiausias saldumynas. So we can look at the smile of Krishna. Taigi galim pažiūrėti Krishnos šypseną. There's so many deities, Yra tiek daug dievybių, so many nice paintings. tiek nuostabių paveikslų. Just look at the smile of Krishna. Tiesiog pažvelkite Krishnos It's the šypseną. ultimate sweetness thrill. Tai yra aukščiausias saldumo ginklas. So there's so many ways Yra tiek daug the great įvairiausių būdų. acharyas give us to connect. Ačarijos duoda So many different ways to log in with Krishna. tiek daug būdų prisijungti prie Krishnos. And when you're online with Krishna, Ir kai būsit prisijungę prie you're Krishnos, connected with everything. turėsit ryšį su Because viskuo. Krishna is within everything, Krishna yra viskas and everything is within Krishna. ir viskas yra Krishnoje. So when you connect with Krishna, there's no problems. Jeigu turėsim ryšį su Krishna, nebus jokių bėdų. Actually, we don't have any problems at all, Iš tikrųjų nėra jokių bėdų. except for one problem. Yra vienintelė bėda. The problem is we're not connected with Krishna. Problema, kad neturim ryšio su Krishna. There's no other problem. Kitų problemų nėra. So we think, well, there's this problem, that problem, this problem, that problem, not enough money, not enough good health, I'm not getting done with my spouse or my family members. So many problems. Mes galvom, kad yra tiek daug problemų. Mes turim problemų finansinių, šeimyninių, santykiai ir panašiai. Tiek daug problemų. That's bogus. Bet tai nesąmonė. We're forgetting we have only one problem. Pamirštam, kad turim iš tikrųjų tik vieną problemą. And that problem is we're not fully connected with Krishna. Ir tai problema, kad pilnai neturime ryšio su So the Krishna. bona fide spiritual master, Ir bona fide dvasinis he mokytojas. teaches us how to connect with Krishna. Jisai mokina, kaip atkurti tą ryšį su Just Krishna. like we sing in that prayer. Kaip meldžiamės toj dainoj. Sam sadadava naladida loka Shanaya karyunya gunadvam Raptasya kalyana gunanavasya Vande Guru Shri Charanara Vindam. The spiritual master receiving benediction from the ocean of mercy. Dvasinis mokytojas gauna palaiminimus iš malonės vandenyno. Just as the cloud pours water on the fire to extinguish it.
kaip debesis lietų ant ugnies ir tai gali užgesinti. So the spiritual master delivers the material afflicted world Lygiai taip pat dvasinis mokytojas išvaduoja materialiai paveiktą by pasaulį, extinguishing the blazing forest fire of material existence. gesindamas Therefore, I offer my įsisiūbavusi ugnį respectful request materialios to bona fide spiritual master, įsisiūbavusi materialios egzistencijos ugnį. who is an ocean of auspicious qualities. Who is an Therefore, I offer my respectful obeisances Dėl to aš siūlau savo nuolankius nusilenkimus unto the bona fide spiritual master, bona fide dvasiniam mokytojui, who is an ocean of auspicious qualities. kuris yra vandenynas nuostabiausių savybių. So Krishna very kindly sends us the bona fide spiritual master Krišna labai maloningai atsiunčia mums bona to fide show us how to dvasinį mokytoją, connect with him. kuris pamokina, kaip turėti tą ryšį su juo. The whole thing is based on loving exchanges. Iš tikrųjų, viskas yra pagrįsta meilės mainais. This is what first attracted me to Krishna. Ir tai mane pritraukė visų pirma prie Krišnos. When I was a young hippie in 1968 in Denver, Colorado, Kai buvau jaunas hipis 68 metais Denverį, some Kolorade. friend turned me on to the Hare Krishna mantra. Vienas draugas parodė man Hare Krishna Mahamantrą. And then I wanted to find out more about Krishna. Ir tada norėjau sužinoti daugiau apie Krišną. So I went to the library, I found the Bhagavad Gita. Nuėjęs į biblioteką, atradau Bhagavad Gita. And Krishna says, if you offer me with love and devotion, Ir Krišna mokina, kad a jeigu man leaf, a flower, fruit, or water, paukosit su meilė ir atsidavimu lapelį, vandenį ir I gėlę, will accept it. aš priimsiu. I was really amazed. Ir mane tai nustebino. The Christian preachers never told me that. Krikščionių pamokslautojai niekad nieko panašaus That I nepasakojo. could offer something to God and He'd accept it from little old me. Kad aš galiu kažką paaukoti Dievui ir jisai priims iš manęs tokio mažojo aš. We had this idea that God was some big, huge mountain with an old man with a huge beard. Mes tokią mintį turėjom, kad Dievas tai aukštai kažkokiam You kalne could never have any loving reciprocation. su milžiniška žila barzda ir niekada negali turėti su juo jokių santykių. But now I learned I could actually offer Krishna something He'd accept it from me. O dabar išmokau, kad galima kažką pasiūlyti It's called giving and Krišnai taking and reciprocation. ir jisai atsakys, tai yra duoti ir imti, yra meilės So, mainai. this is the beauty of Krishna consciousness. Tai yra Krišnos sąmonės You can have grožis. loving reciprocation with Krishna. Galima turėti meilės ryšį su Krišna. And they learned at 26 Second Avenue Ir 26 Avenue jie išmoko. in New York and also 518 Frederick Street Niujorke ir dar Fredriko gatvėje. how they get loving reciprocation with Prabhupada. You see. Kaip turėti meilės ryšį su Šila It Prabhupada, was the external manifestation of Krishna. kuris yra išorinis Krišnos In fact, in apraiška. the beginning, they didn't know much about Krishna. Iš tikrųjų, pačioje pradžioje niekas daug nežinojo apie Krišną. They knew Swamiji. Jie žinojo tik Svamidžį. He wasn't known as Prabhupada yet. Tuo metu niekas nežinojo, niekas That came jį later nevadino on. Prabhupada tuo metu. Actually, one devotee Vienas atsidavęs said, Swamiji, can I call my wife, let's see, Govindaji, yeah. Vienas atsidavęs paklausė Prabhupados. Tiksliau, Prabhupada said, no, Svamidžį. G is not a very first-class Shalagudev. ending. Šilagudev. Taigi, vienas atsidavęs, tuo metu, taip vadinamo Svamidžio, paklausė, ar galiu savo žmoną vadinti Govindadži. Don't call her Govindaji, G is very low class. Tai Prabhupada atsakė, nevadink jos Govindadži, nes Dži yra žemo lygio. So Govindaji said, but Prabhupada, we're calling you Swamiji. Bet tada Prabhupada pasakė, tiksliau Is there something Govindadasit else we can call you besides Swamiji? pasakė, bet Svamidži mes jumis vadinam Dži, tai gal In a galime... very humble way, Shalagudev? Prabhupada, you can call me Prabhupada. Taigi, jinai paklausė, ar galim kažkaip vadinti jūs kitaip, jeigu tai nėra mandagus ar toks išaukštintas vadinimas, tada labai nuolankiai Prabhupada paminėjo, kad galima mane vadinti Prabhupada. So when Govindadasi spread that all over, broadcast, and the whole movement changed from Swamiji to Prabhupada. Ir tada Govindadasi paskleidė visą šitą po visą judėjimą ir tai pasikeitė iš Svamidžio į But Prabhupadą. in the beginning, they didn't really know Krishna. Pačioj pradžioje nieks nežinojo net apie Krišną. Just like one disciple, Nandarani. Buvo viena mokinė Nandarani. Prabhupada said, he initiated her and he said, what is your name? Prabhupada tik ją inicijavo ir paklausė, koks tavo vardas.
She said, I don't know. Jinai atsakė, aš nežinau. Because in those days, even after initiation, they still use their karmi names. Tais laikais net po iniciacijos naudodavo karmio vardus. This having a new name was something unusual. Tai kažkoks naujas vardas buvo dar neįprasta. She said, I don't know. She said, oh, you're called Nandarani. Sako- Nandarani is the mother of Krishna. Sako, aš nežinau. Sako, Prabhupada, tavo vardas Nandarani, Krišnos mama. And then she said, who is Krishna? Tada jinai paklausė, kas yra Krišna? They just knew Swamiji. You see. Jie žinojo tik Swamiji. And they had to chant Hare Krishna, take prasadam, serve Swamiji in this way. Jie Krishna kartojo, was something way off there for them. jie kartojo iš tikrųjų Hare Krishna mantrą, toliau valgė prasadą, tarnavo Swamidžiui, bet nežinojo, kas yra Krišna. Then gradually they understood Krishna consciousness, what it meant. You see. Bet palaipsniui jie suprato, kas yra Krišnos sąmonė. So in this way, Prabhupada has actually brought us into this exciting realm of consciousness, Iš tikrųjų, Prabhupada atvedė mus į tokią nuostabią Krišnos sąmonės where you plotmę, can actually be ecstatic in any situation. kur gali būti bet kokiose sąlygose ekstazijai. Just like we heard in the Bhagavatam class this morning, Kaip šį rytą klausėm Bhagavatam paskaitą, here's a 5-year-old boy. 5 metų berniukas He had no shelter but his mother. neturėjo jokio prieglapščio, tik savo mamą. His mother went to milk the cow, Mama išėjo pamelžt karvių and she was bitten by a snake ir jie įkando and gyvatę died. ir jie mirė. So now he's all alone. Tada jis liko pats vienas. Did he start crying and weeping? Ar jis pradėjo verkti, kūkčioti? Little kids like to cry a lot, isn't it? Maži berniukai mėgsta verkti. Our mothers know. Mama žino. They like to cry and cry and cry and Mėgsta cry. verkti, verkti ir verkti. The little boy was very intelligent. Bet jaunasis berniukas buvo išmintingas. He didn't start crying, Jis nepradėjo verkti. but he headed north, Jisai iškeliavo where they go for self-realization. You see. į savęs pažinimo kelionę. So Prabhupada explains that the confidential devotees of the Lord see the loving hand of Krishna in every Ir situation. Prabhupada aiškino, kad artimieji viešpatės atsidavusiai mato viešpatės mylinčią So ranką. would you like to be a confidential devotee of the Lord? Ar norite būti artimi viešpaties Or let's palydovai? go a non-confidential Ar devotee. neartimi viešpaties palydovai? Well, if you want to be a confidential devotee, all you have to do is try to see the loving hand of Krishna in every situation. Ir jeigu norit būti artimi viešpatės palydovai, turite pradėti mokintis, kaip matyti viešpatės ranką kiekvienoje akimirkoje. Are they being glorified? Ar jūs šlovintų, Are they being chastised? ar bartų, Are they being served very nicely? ar jums tarnautų kažkas, Whether you're being abused? ar išnaudotų, Whether you're sick? ar jūs sergat, Whether you're healthy? ar sveikas jūs, Whether you're loaded with Lakshmi? ar jūs turėtumėt pilnas Or kišenės you're pinigų, completely poor? ar visiškai vargšas būtumėt. The confidence devotee sees the loving hand of Krishna in every single situation. Artimas viešpatės atsidavęs mato kiekvienoje situacijoje Krišnos ranką. So how do you do that? Taigi kaip tai padaryti? My mind is always seeing the dualities. You see. Protas visada mato dualumą. Sukha dukkha, sukha dukkha, sukha dukkha, sukha dukkha. You see. The mind is always caught up in the dualities. Protas visada pagautas dualumo. Well, you have to go beyond the mind. That's the key. Reikia pakilti virš proto. You have to Krishnaize your intelligence Reikia sukrišnatizuoti intelektą. by hearing submissively from the bona fide spiritual master, Klausant nuolankiai bonafide dvasinio mokslo, submissively reading the scriptures. skaitant nuolankiai In this way you šventraščius. can Krishnaize your intelligence, Tokiu būdu jūs galėsit and your sukrišnatizuoti intelligence intelektą. is Krishnaize. Intelektas bus Then you sudvasintas. can Krishnaize that rascal mind. Ir tokiu būdu galėsit krišnatizuoti niekšo When you protą. Krishnaize the mind, Sukrišnatizavę protą, it then becomes your best friend. jisai taps jūsų geriausiu draugu. For us neophyte devotees, Mum neofitam atsidavusim it's embarrassing to admit it, yra iš tikrųjų gėda pripažinti, but our minds are our worst enemies right now. bet iš tikrųjų mūsų protai didžiausi priešai. So we should not listen to our minds. Dėl to neturėtume klausyti savo We must protų, hear from the spiritual master. o klausyti iš dvasinio mokytojo, We must hear from the sages. iš išminčių, We must hear from Krishna iš Krišnos. and tell the mind just to go on a vacation for a while Ir pasiūlyti protui šiek tiek paimti atostogų. and just learn to become fixed in seeing everything with the eyes of wisdom. Ir išmokti protui įsitvirtinti ir matyti What's that per called in išminčio Sanskrit? akis. Kaip tai vadinama? Shastra chaksus, Šastra, čakšus. one who sees through the eyes of scripture. Tie, kurie mato šventraščio akimis. If you do that, Padarysite tai, it's like, I see a lady, she wearing glasses. There's two ladies wearing glasses here today. yra pora
merginų, kurios turi Why akinius. do you wear glasses? Kodėl jūs dėvite akinius? Because without the glasses, everything is blurry. You can't see very well without the glasses. Nes be akinių matysit viską So for išblukę. me, I have hearing aids. Aš turiu klausos aparatą. I can't hear very well without the hearing aids. Be klausos aparato gerai negaliu So we girdėti. take these things so we can hear and see properly. Taigi mes turim tos dalykus, kad geriau girdėtume ir geriau matytume. So we have the best glasses, the best hearing aid here in the scriptures. Ir geriausi akiniai ir klausos aparatas yra We can read šventraščiai. Prabhupada's books. Galit skaityti Prabhupados knygas. Instead of listening to our rascal minds, we Vietoj see to, kad- everything to the eyes of Prabhupada's books. Vietoj to, kad klausyti savo niekšo proto, galima skaityti Šilos And when you Prabhupados do knygas. that- Ir jeigu tai darysit, Your mind becomes peaceful. protas nurims. When that peaceful state, Toj ramioj būkliai you can chant Hare Krishna with full attention. galėsit kartoti šventą Hare There's no Krishna more vardą distractions. su pilnu dėmesiu be trukdžių. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaktivinoda advises that just once they relish this nectar of the name. Bhaktivinoda Thakura patarė bent kartą paragaukit švento vardą. Bhaktivinoda Padasakpadamri Sattare. Just once relish the nectar of the Bent name. kartą paragaukite nektarinį švento vardo skonį. There's actually unlimited nectar in the name. Šventame varde yra neribotas kiekis There's that nektaro. sloka by Rupa Goswami. Rupa Gosvamis parašė šloką. Tundetadvanangvitanere tandabli labdaye karna krada gadambadya gataye panebraspeham Chaita pangani sangani vijayatan sarvanam kradem najane janita kriyad bhrimritai krishneti varnadvai. I do not know how much nectar these two syllables Krishna produced. Nežinau, kiek nektaro skleidžia šventas vardas Because when Krishna. I vibrate Krishna, Nes kai tariu Krishna, there's so much nectar. tiek daug nektaro. My mouth can't hold it. Mano burna negali išlaikyti. I need many, many mouths. Man reikia daugybę burnų. And when Krishna enters my ears, O kai Krishna įžengia į mano ausis, there's so much nectar. o tiek daug I nektaro. need millions and billions of ears to hold that nectar. Man reikia milijonai ir milijardai And ausų, Krishna kad palaikytų dances in the nektarą. courtyard of my heart. Ir kai Krishna pradeda šokti mano širdies kiemelėje, My senses are totally subdued. mano juslės pilnai suvaldytos. My mind becomes completely peaceful. Protas nurimsta. So it really all, my dear Prabhus and Mataji, Taigi, brangus Prabhu ir Mataji. and everyone here, Ir little visi. kid, they can't understand. Ir vaikučiai, Little kurie baby. nesupranta. It all boils down to our relationship with the name, you see. Viskas suplaukia į švento vardo santykį. Your position in Krishna consciousness all boils down to your relationship with the name. Jūsų padėtis suplaukia į tai, kokį ryšį turit su šventu vardu. Because the name is Krishna himself. Nes šventas vardas yra pats Krishna. What if I give you a ticket Jeigu aš jums duočiau bilietą to go on an airplane įlipti į lėktuvą, that would take you instantly to Goloka Vrindavan, kuris paimtų tiesiai į Goloko you Vrindavaną could associate with Krishna directly right now. ir galėtumėt čia ir dabar bendrauti su Krishna. Would you like to take that ticket and get on the airplane to go to Goloka right now? Ar norėtumėt turėti tokį bilietą, kad galėtumėt šiandien įsėsti į lėktuvą ir skristi į Goloko Vrindavaną? It's already there. Yra jisai toks bilietas? Haranama, 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 Eva Kevalam, Kalo, Nasteva, Gasteva, Gatina, Yata. It's already there. Jis jau ten. You can directly associate with Krishna right now. Gali tiesiogiai bendrauti su Krishna, čia ir dabar. Do you want to associate with Krishna? Ar norit bendrauti su Krishna? Well, I'm not really ready, you know. Na, žinot, nepasiruošęs. I want to have some sense gratification. Noriu dar jūslės patenkinti. I'm not ready to associate with Krishna. Nepasiruošęs dar bendrauti su Krishna. But it's your choice. Tai jūsų Do you want pasirinkimas. to become qualified to directly associate with Krishna right now? Jūs galite kvalifikuotis bendrauti asmeniškai su Krishna čia He's ir waiting dabar. for you. Jisai laukia jūsų. He's been watching you through the 8,400,000 species. Jisai stebi jūs per 8 When will milijonus this 400 jiva soul come back to me? per 8 milijonus 400 tūkstančių So he's waiting for you. Šilagudėv? He's inviting Šilagudėv? you. Šilagudėv? Come back. Are you want to take his invitation or not? Šilagudėv? Taigi viešpats mūsų laukia ir kada mes grįšim. Ir yra mūsų pasirinkimas, ar mes norim grįžti ar ne.
No, I'd rather stay here in Kaunas. Ne, aš geriau liksiu dar Kaune. I don't want Goloka. Nenoriu Golokos. So it's your choice. Taigi yra jūsų pasirinkimas. Take it or leave it. Paimti ar palikti. Krishna is offering you his personal darshan. Krišna siūlo savo daršaną. Do you want it or not? Taigi ar norit ar ne? He's fully appearing in the name Krishna. Pilnai jis yra apsireiškęs varde Krišna. And you put it in the mantra. Ir kai mes jį įstatom į It mantrą, becomes even more powerful because Radharani is there. tampa dar galingesnė, nes ten yra ir Radharanės vardas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I can ask now, are there any questions? Ar yra klausimų? Lietuviškai. Buvo kalbama apie proto kontrolę ir kad jisai niekšas yra protas. Ir kad žinome, kad protą kontroliuoja dviem būdais. Tokiu griežtuoju būdu, kaip Pakistanas Sarasvati, kur sakė, kad mes turim su lasdom, su šluotom mušti protą. Ir yra toksai kaip ir gerasis būdas, bandant įtikinti protą, kaip Govinda Daso Bažanis Badžakas. Kada kokį būdą naudoti kontroliuojant protą? You mentioned in your lecture about the rascal mind, and we need to convince him to surrender to Lord. Got to beat it with shoes. Yeah. And a broomstick also. Yes. So there is two methods, as we know. There is two methods, as we know, in the Vaishnava tradition, how to deal with the mind. One is like with the shoes, another with trying to nicely convince him, like Govinda Das. Yeah, like Govinda. Yeah, whatever works. Desha Kalapatra. Mokytojas sako, reikia pasirinkti pagal tai, kuris veikia pagal vietą laiką aplinkybės. You can say, you rascal mind. Galima sakyti, tu niekšė protė. Or, my dear mind. Arba, o brangus protė. Whatever works best for you. Check it out. Try what works best for you. Kuris tau geriau suveikia, tu gali palyginti. It's up to you to see what works best. Ir galų galia priklausys nuo tavęs, kuris geriau veikia. Okay. Next. All right. I can ask a question. It's a continuation? No, it's not a question. Gurudev, I want to ask about the rarity of achieving love of God. So, great saints who achieve high levels of ecstasy and love of God, it seems extremely rare. And even the Shastras say it's sudurlabha. So how is it that we're being invited to do that? Taigi yra labai retas dalykas iš tikrųjų. That was very, very rarely achieved. Taigi yra šventraščiuose paminėta, kad iš tikrųjų pasiekti Dievo meilės aukštumas yra labai labai retas dalykas ir sudėtingas. Kaip taip gaunas, kad mes lygiuojamės į tą lygį? Ir mokytojas atsakė Viešpats Čaitanija. That which is rarely achieved tai, kas labai labai retai pasiekiama, is now made easily available for every single jiva soul in the entire material existence. Yra lengvai pasiekiama kiekvienai džyvai per visą egzistenciją. By the mercy of Lord Chaitanya. Viešpaties Čaitanijos malonės dėka. And one of the most amazing verses I've ever found in Prabhupada's books. Ir viena iš labiausiai nuostabiausių posmų, kur radau Prabhupados knygose. Itihasa Samuchaya. Prabhupada cituoja šitą šventraštį. Or Narada Muni explains the Pundarik. Kur Narada Munis aiškina Pundarikai. If I can remember the verse. Janmantara sahasreshu yashasad brida idarshi dasaham vazavedasha sarva loka samudare. After many, many thousands of births, po tūkstančiai gyvenimų, when one realizes that he is the eternal servant of Krishna, kai suvokėme, kad esame amžini Krišnos tarnai, he can deliver all the living entities in the whole material existence. Toks asmuo gali išvaduoti visas gyvas būtybės. So actually all it takes is one pure devotee. Užtenka vieno tyro atsidavus. One person is fully realized, I am the eternal servant of Krishna. Asmenybė, kuri pilnai suvokė, kad esi amžinos Krišnos That tarnas. one devotee has the power Tas atsidavęs gauna to galią deliver all the jiva souls in the whole material existence. išvaduoti visas gyvas būtybės per visą egzistenciją. So just see what is the power of pure bhakti. Taigi galit matyti, kokia yra galia tyros Even though it bhakti. is rarely achieved, Nors ir labai retai pasiekiama. by the mercy of a pure devotee,
tyro atsidavusių malonės It dėka, can be realized by every single jiva, soul, and our material existence. galima tai suvokti, They can all be delivered. galima išvaduoti visas gyvas būtybės per But then visą it's said, but a visatą. new set will then fall into material world. Tada naujos sielos ateis. Any other questions? Aš turiu tokį paprastą klausimą. Tiesiog norėjau paklausti, vis tiek yra moters ir vyro protai, jie vis tiek yra skirtingai veikia. Ir sakoma, daugiau moters protas yra toksai čenčalam negu vyro. Ir ar galima taip sakyti, kad, pavyzdžiui, moteriai yra sunkiau pasiekti Krišnos salmę, išvaduoti, ta prasme, tas kelias, ar jis yra sunkesnis? Yra sakoma, kad vyro ir moters protai yra skirtingi. Yra sakoma, kad moters protas yra labiau čenčalam. Taigi, ar galima iš to daryti išvadą, kad moteriai yra sunkiau pasiekti įsivadavimą? Ja? So, we can see that mind of man and woman, they're a little different. We can say what? We can see that mind Mind. of woman and man, they're a little different. The mind of who? Woman or man. Woman or men? And then it said that woman is more chanchalam. More Mind. flickering? Yeah. Mind. The mind of a woman is more flickering? So, then is it that it could be that it's harder for women to achieve that highest perfection, liberation or something like that? So it's more difficult for women than it is for men. Taigi, ar sudėtingiau moteriai nei vyrui? Well, I can see many women who are taking it very sincerely and steadily, Taigi, man tenka matyti, kaip labai daug moterų iš and many tikrųjų men who don't. priima labai stabiliai, rimtai, o vyrui Just like in Vrindavan, if a god said Daivi Shakti, she's very fixed up, senior Vaishnavi. pavyzdžiui, Vrindavane, dvasinė sesė Daivi Shakti, labai rimta So, ir if you think you're a woman, vyresnė atsidavusi. you're less intelligent. Jeigu tu galvoji, kad esi moteris, reiškia, esi mažiau But if you think išmintinga. I'm not a woman, Bet jeigu galvoji, kad nesi I'm a moteris, spirit soul, o dvasinė siela, then you're beyond any chanchala mind. tada tu esi virš to čenčalam proto. So as long as you think I'm a woman, you're less intelligent. Tol, For kol tu sure. galvoji, kad esi moteris, reiškia, esi mažiau If you think išmintinga. I'm not a woman, I'm a spirit soul, then you're the most intelligent O person. jeigu galvoji, kad nesi moteris, esi dvasinė siela, tai esi pati išmintingiausia. So are you a woman? Taigi, ar esi moteris? Gerai. Next. Yeah. Kodėl svarbu skaityti Prabhupados knygas? Why it's so important to read Srila Prabhupada books? Actually, one time the devotee said, Prabhupada, we don't have any time to read your books. Kartą atsidavę kreipėsi Prabhupadą, paminėjo, kad, Prabhupada, neturim laiko skaityti tavo knygų. And it broke his heart. Ir tai sudaužė Prabhupados širdį. He spent so many years, so many hours, so much hard labor when he was writing these books. Tiek metų, tiek valandų skyrė Šrila Prabhupada, kad parašyti tas knygas. So if you have any love for Prabhupada, Jeigu turim bent kiek meilės Prabhupadai, you'll find the ways and means to read his books. atrasim būdų ir laiko skaityti jo knygas. If even a slight amount of appreciation for Prabhupada, Bet jeigu turim nors truputį you'll find a way to read his books. Even one page a day. dėkingumo Šrilai Prabhupadai, atrasim laiko. For example, Pavyzdžiui, he told us to read the Nectar Devotion 3 or 4 times. Prabhupada sakė, kad turėtume perskaityti atsidimo nektarą 3 How ar many 4 devotees have kartus. done that? Kiek atsidavusių tai padarė? So we should not disappoint Srila Prabhupada. Neturėtume nuvilti Šrilos Prabhupados. Everyone should read Prabhupada's books. Visi turi skaityti Prabhupados knygas. You can even embrace Prabhupada's books. Netgi galite apkabinti Prabhupados that- knygas. Important. Jie yra tokios svarbios. Anything else? Daugiau klausimų? We have one on the internet too, but you can go next, yeah. Like last day, I brought you a gift, a sap of birch. Praeitą dieną I think atnešiau my hearing beržo, gets to be fixed 1 minute. beržo sulos, jum kaip dovana. Okay, now they're fixed. But your disciple thought that actually we should not drink birch Bet jūsų mokiniai pasakė, kad geriau negerti beržo sulos, nes because it
Nes tai yra medžio kraujas. But Solovyova told that according to Ayurveda, Kas sakė? Ayurvedist Solovyova, Ayurvedist Solovyova told that according to Ayurveda, it is very healthy and restores our body after winter. Bet ayurvedistė paminėjo, kad po žiemos geriant beržo sulą atstato mūsų jėgas ir energiją, sveikatą. Actually, we don't need to use any violence. Neišgirdau, nes nukosėjo. We don't need to use any violence to get this sap. Ir iš tikrųjų mes nepadarom jokios prievartos medžiui, imdami iš jo syvus. Because when it is March, it just flows from the tree. Nes kovo mėnesį jie tiesiog teka laisvai per medį. So, does Srila Prabhupada say some word about Ar kažką Prabhupada mini apie tai? So she was telling that other day she brought birch saps, like a water from the birch for you as a gift. Birch sap. Birch tree. Yeah, from the tree. So, but disciples refused to give it to you because they said it's the blood of the tree. But I heard from the Ayurvedic teacher that after winter, if you drink the sap of birch, you will get rejuvenated and good health, and it's very good. Doesn't require violence. And doesn't require I'm violence. not a botanist, so I'm not familiar with all this stuff. Guru Mata knows. It's not that we don't say don't drink. If Mes- you want, you can. Mes nesakom, kad nega... Shastra says nectar of devotion. Guru Mata will translate because... Is the sap of the tree. Guru Mata will translate. nectar of devotion? Yeah. Guru Mata? Nectar of devotion. It's in Bhagavatam, but I will translate. I need to translate. Taigi, mes nedraudžiam jums gert, jūs galit gert, bet Bhagavatam yra paminėta, kad mes neturėtume gerti beržo, tiksliau ne beržo, o iš vis medžių sulų. Which place? In the fourth canto. I have some quotes, but it's in the fourth canto. Okay, I got another question here. I don't want to be a whole long discussion about this. Please, Taigi, ketvirta let's have I'm going to have a Shila next Gurudev, question this is here. actually pretty important for Lithuanians. Okay, It's very like hot topic. hot Everybody. topic. Okay, I'll be quiet. If one wants to drink, they can. Tai jeigu kažkas, jeigu nori, galit gert. Okay, you be down, please. I can see that. If you want, you can. Jeigu norit, galit gert. Forbid you. Mes jums nedraudžiam. Follow the Shastra. Mes tiesiog sekam šastrom. As Krishna says, yes, Shastram vidim utsruti. Human being must live according to the Shastra. Yra pasakyta, žmonės turi gyventi pagal šastras. And what is the reason why we should not drink? Kokia priežastis? Yeah, you can read Prabhupada's book, it will give you detail why you should not. Ten yra Prabhupados komentarė paminėta, kodėl nereiktų In India gerti. also they drink palm juice. Nes Indijoje irgi būna geria palmių syvus, Because like sultis. we take honey and like it is the fruit of Honey is bees. bee honey, honey is made from the bee. Sako, mes valgom medų, o medus, sako, tai yra padarytas bičių. Honey is quite different Yra- from the sap. Yra truputį kitaip. Because we take honey from bees, so we use violence. We can interpret so many things. So, You want to do it's in Bhagavatam. you can. Jeigu norit gerti, galit gerti, but in Bhagavatam Prabhupada mentions that there is a connected with the curse from Indra, it's all the sins, it's mentioned more clearly. It's connected with some sins coming to that, and we shouldn't drink, Prabhupada says. Yeah, it's like Ten yra parašyta, the curse of the Indra. tai ten yra Indros prakeiksmas, kur sueina nuodėmės ir Prabhupada sako, mes neturėtume gerti sulų. Woman has taken the part of the curse. Moteris paėmė dalį prakeikimo. Also, they cannot do something. Kai būna ten tikros dienos, jos negali ant altoriaus. Should not take that. Ban- If you want to talk, give him a chance to translate. Devi, if you want to speak something, give him a chance to translate. Okay, I'm just giving You keep talking, so you have to break him, give him a chance to translate. Translate all. He knows what I'm talking about. They can't, it's hard for them to hear two people at once. It's the Indra's curse. Taigi Indros prakeiksmas yra susijęs su Indros prakeiksmu. Yeah, now I remember. It is Indra's curse. Indra was cursed by somebody and to have the
Okay, so now we have a question of the internet. By your grace and Krishna's grace, I have realized that I am an eternal servant of Krishna. However, I struggle to act on this realization and often find myself entangled in sense gratification. Kindly guide me on how I can sincerely follow your orders and Lord's orders and become steady in devotional service. Who is asking that question? It doesn't say. And there's no reason. Can I read? We don't need to have all these comments now. Okay, this is Padma Lakshmi. Padmakshmi. I will read quickly. Oh yeah, Padmakshmi or something like that. Taigi, Hare Krishna, Šila Gudeva, prašau priimkit mano nusilenkimus. Jūsų malonės dėka aš realizavau, kad esu amžinas Krišnos tarnas, bet man sudėtinga būti šitame lygyje ir dažnai pagaunu save pasinėrus jūsų pasitenkinimą. Prašau, pamokykite mane, kaip nuoširdžiai galėčiau sektis jūsų ir viešpatės nurodymais ir išlikti stabiliu atsidavimo tarnystėje. Srila Prabhupada explains in this connection, we neophyte devotees, we go back and forth, isn't it? Šila Prabhupada aiškina, kad atsidavusi būna kartais šokinėja pirmyn atgal. Prabhupada explains just like on the beach. Kaip pavyzdžiui pajūryje. There's a portion of the beach that's sometimes out of the water. Kartais būna pajūris be vandens, And the tide comes, it is under the water. bet kai ateina banga, jisai panyra po vandeniu. So we are called marginal energy. Mes esam tokia, kaip vadinas, Sometimes tarpinė we're under the energija. influence of the internal energy, spiritual energy. Kartais mes būnam įtakoti dvasinės energijos, vidinės, Sometimes we're under the influence of the external energy, the material energy. o kartais išorinės energijos, Back and vidinės. forth, back and forth, back and forth. Taigi ir mes šokinėjom pirmyn atgal. So the question is, how can we get free from the influence of the external energy, the material energy, Taigi klausimas, kaip ištrūkti iš išorinės materialios energijos įtakos. and always remain fixed in the spiritual energy? Visada išlikti dvasinės energijos globoje. This is the whole process of sadhana bhakti. Tai yra sadhana bhakti procesas. We have faith, we have shraddha, faith in the process of self-realization. Mes turim tikėjimą, išradą į savęs pažinimo. We take shelter of the sadhu, the spiritual master, and the Vaishnavas. Priėjom prieglobstį prie sadų, prie vaišnavų. We take up the process of devotional service, hearing and chanting and remembering. Priimam procesą prie atsidavimo tarnystės kelio, kartojimo ir We klausimo. give up sinful activities, illicit sex, mating, intoxication, and gambling. Atsisakom mėsos, intoksikacijų, azartinių žaidimų, nelystinių lytinių So santykių. by faithfully executing these activities Ir kartom šventą vardą ir nuoširdžiai and striving to sekami. avoid the 10 offenses, Taigi vengdami dar 10 šventų vardų žaidimų, gradually, palaipsniui we become free from the influence of the external energy išsivaduosime iš and išorinės more and more energijos in the sense of įtakos the spiritual energy. ir labiau būsime linkę prie dvasinės energijos. Just like when you're sick, Pavyzdžiui, kai mes sergam, you go to the doctor, einam pas daktarą, he gives you some medicine, jisai duos vaistų and it starts to work on you, ir kai jie pradės veikti, but you're still feeling sick. bet vis dar sirgsite. Then the second day, you're working a little more, but you still feel sick. Kitą dieną gal geriau jaustis, bet vis dar sirgsite. So we have to take the medicine regularly, Taigi reikia vartoti vaistus follow reguliariai, the orders of the expert physician, the spiritual master, sekti patyriusio daktaro, tai then dvasinio gradually, mokytojo. the influence of the Nurodymais. external energy will go away Tada palaipsniui išorinės energijos įtaka mažės, until it reaches the point of nil, kol pasieks iki nulio. and then we become pure devotees. Ir tada tapsim tyrais atsidavusiais. That's how the process works. Tokiu būdu veikia procesas. So it's natural for a neophyte devotee to struggle Natūralu, kad neofitas between the two atsidavęs energies. It's a natural thing. vargsta tarp tų dviejų energijų. Like a little kid learning how to walk. Panašu, kaip mažas vaikas vaikšto. Does he walk perfectly with the first step? Ar pirmieji žingsniai būna sudėtingi? No, he slips and falls many times. You see. Ne, jis paslysta daugybę kartų. But the parent encourages him, come on, little Amit, you can do it. Bet tėvai įskatina, Come on, you can do it. Tomai, tau Keep pavyks. trying, the Bandyk. parents encourage. Bandyk vaikščioti, tėvai įkvėps.
So the spiritual master encourages the struggling neophyte. Taigi dvasinis mokytojas įkvepia vargstantį neofitą. Keep trying and trying to become steady. Bandyti, būti Maintain, stabiliam. keep endeavoring to become steady. Taigi tęs dėti pastangas būti stabiliai. And that steadiness will come to you in due course of time. Ir tas stabilumas ateis laikui But bėgant. you have to be patient. Bet reikia turėti We've kantrybės. been caught up in the material energy for thousands and millions of lifetimes. Tūkstančius ir milijonus gyvenimų mes esame So to įstrigę į become a materialios pure devotee egzistencijos overnight prieglobstį. is doesn't happen very often. Sorry, Šlagdė? One more time. To become a pure devotee overnight doesn't happen very often. Taigi, tapti tyru atsidavusi per naktį nevyks. We have to patiently, enthusiastically, and determinedly carry on with our duty. Mes turime kantriai, entuziastingai, su ryžtu stengtis, kad tapti tyrais atsidavusiais. Like the patient following the physician. Kaip pacientas seka daktaru. Now we have another question from the internet. This is from Leela Manjari. Sakantis klausimas, Lila Manželė. In spiritual life, I may endeavor for short-time spiritual goals, Dvasiniam gyvenime aš galiu bandyti trumpą laiką gal siekti But dvasinių tikslų, Krishna doesn't approve it, I will not achieve that. bet jeigu Krišna nepatvirtins, to nepasieksiu. So how to understand depending on Krishna's plan Kaip būti Krišnos plane, when I may have my own plans for spiritual progress, jeigu aš turiu savo irgi planų dvasiniam which progresui, may or may not be in the line with what Krishna wants for me. kurie galbūt nesueina su Krišnos planais. Well, we have to throw out our own plans, Taigi, mokytojas sako, mes turime atmesti savo which are planus being planned independently of Krishna. ir neturėtume planuoti atskirai nuo Krišnos. We have to see what does Krishna want. Mes turime pamatyti, ko Krišna nori. We can consult with a spiritual master Mes turėtume konsultuoti su dvasiniu mokytoju and take his advice. ir priimti jo, What can I do to please you, my dear Guru ką Maharaj? turėčiau padaryti, kad tave patenkinčiau, mano brangus dvasiniu So mokytoju. in this way, by pleasing the spiritual master, Tokiu būdu, kad patenkinti savo we dvasiniu can know mokytoju. that we're pleasing Krishna. Mes galėsim patenkinti Krišną. Krishna said, if you love me, love my dog. Krišna sako, jeigu nori mane mylėti, So mylėk the mano spiritual šunį. master is the dog of Krishna. O dvasinis mokytojas yra Krišnos šuo. So we have to always, what if the spiritual master is not present? O ką daryti, jeigu nėra dvasinis mokytojas? We can take up from other senior devotees who understand the mood of the spiritual master. Sako, eik į virtuvę padėk. Or Sorry, we can, Shilgudev, I got distracted. One more we time. can take shelter of senior devotees who understand the mood of the spiritual Taigi mes master. galim priimti prieglobstį prie vyresnių atsidavusių, kurie supranta dvasinio mokytojo nuotaiką. Or even by chanting Hare Krishna mantra sincerely, Prabhupada explains, Arba net Prabhupada aiškina, kad nuo širdžiai kartuojant šventą vardą, Krishna from in the heart will guide and what should be done. Krišna iš širdies jūs gali vesti, ką reikia daryti. So if my plan is not in harmony with Krishna's Jeigu plan, mano planas nesinchronizuojasi su that Krišnos means planu, my chanting is not pure. reiškia, mano šventos vardo kartojimas dar netyras. I have to avoid the 10 offenses. Turiu vengti šventų 10 vardų žydimų. Sincerely chant with all purity of heart. Visų nuoširdumu, visa širdies tyrumu kartuoti šventą And vardą. then I will understand what Krishna wants me to do, what my spiritual master wants me to do. Tada galėsiu suprasti, ko Krišna nori iš manęs ir ko nori dvasinis mokytojas. Instead of my own concocted ideas. Vietoj to, kad pats prigalvočiau kažkokių dalykų. But when in doubt, ask your spiritual master. Bet kai turite abejonių, galima paklausti dvasinio mokytojo. Guru Maharaj, what should I do? Guru Maharaj, ką turiu daryti? Especially when your spiritual master is still present on the planet, Ypatingai, kai jūsų dvasinis mokytojas yra dar planetoje. take advantage of it. Pasinaudokite tą progą. Do we have any questions locally? We have more rolling in on the internet now too. Dar Any gal more kas questions vietinių from the turite local klausimų? Vaishnavas and Vaishnavis? Ar yra klausimų čia vietoje? Yes. Norėjau paklausti, šventoj daranoj, kurie vat, gimė, užaugo, ten gyvena, kai kurie, sakykime, ten valgo mėsą. Ne? Ir aš esu girdėjusi, kad tie, kurie ten gimė, užaugę, jie turėtų pagal viską, paskutinis gyvenimas būti. Bet vat, jeigu jie tokius dalykus kažkokius daro, ar tai vis tiek yra paskutinis? Man teko girdėti, kad tas, kas gimė šventoje vietoje ir ten gyvena ir kad tai yra jų paskutinis gyvenimas, bet jeigu jie daro įvairiausius dalykus, pavyzdžiui, valgo mėsą, ar vis tiek taip įvyksta. So, I have heard that someone who is living in Holy Dham
It's like a last life. Last life, what do you mean? Like they are very special souls who got birth in a holy dam. Mean they were born there or just visiting? Born. Born there, yeah. Somebody's born in Vrindavan is a very special soul. That's right. But if they, like, in example, they're eating meat, so what, like, is it still they're gonna go back to Godhead? No. Jeigu jie valgo mėsą, jie negrįš atgal. They become monkeys in Vrindavan, and next birth they're a pig. Kitą gyvenimą gims bežionė ar kiaulė Vrindavane. And then go back to Godhead. Ir tada grįš. Anything else in the locals? We have more on the internet rolling in. Let's see. Okay. Bhakti and Allison. Can Tulsi live happily or someone is not a devotee? No, she's not very happy. She wants to live where there's devotees who not just take care of her with water and fertilizer, but somebody who offers her arti. That's what they want. Okay, now we have Satsanga Devidasi. Okay. While chanting, even when the mind is brought back to focus on mantra of some other thoughts, it feels disassociated from the mantra. That means you didn't bring it back. Taigi klausimas, jeigu protas nušoka nuo švento vardo kartojimo, tu lygtais jį gražini, bet jis vis tiek kažkaip tarsi neaišku kur, tai mokytojas sako gražinti reikia. If you're feeling disassociated from the mantra, that means you haven't brought it back all the Jeigu way jaučiate, yet. kad neturit ryšio su mantra, tai reiškia, jūs pakankamai negražinot atgal. After such rounds, I don't feel like I chanted. Ir po tokių ratų kartojimo aš jaučiu, kad nieko nesukartojau. What to do? Ką daryti? Well, you could chant another 16 rounds. Tai galima dar 16 sukartoti. But the best thing is, Bet dar geriau, before you start your rounds, prieš kartojant šventus offer vardus, your obeisance to your spiritual master nusilenkite savo dvasiniam mokytojui, and chant the Panchatattva mantra, sukartokite Pančitatvos mantrą, begging the mercy of Guru and Gauranga pasimelskite Guru Gaurangai, that I can chant these rounds very nicely. kad galėtumėt kartoti šventus vardus nuostabiai. Anything from the local devotees? Gal kas turi klausimų vietinių Kanas bhaktų? Vaishnavas Kaunavo and Vasu Vaishnavis? ir Vaishnavų. If there's nothing else, we will stop here. There is a Oh, here we go. Labai daug kalbama dabar apie Šrila Prabhupados palikimo išsaugojimą. Norėtųsi išgirsti mokytojo nuomonę, patarimą, kaip sakant, kokiu geriausiu būdu ką mes galime padaryti, kad kaip galime geriau išsaugoti tą palikimą, perduoti netikėti. Taigi šiais laikais daug kalbama apie Šrilos Prabhupados palikimo išsaugojimą. Gal mokytojas galėtų duoti kokių patarimų, kaip eiti tą linkmę. These days it's very popular, like common topic, how to preserve Srila Prabhupada's teachings. Like this is some hot topic in How to preserve his teachings? heritage of Srila Prabhupada. The what? Heritage. Heritage? By following his books. Taigi, sekant jo knygomis. You have to become a Pakka Prabhupada Nuga. Reikia tapti Prabhupada nugomis. So you're thinking, how can I please Prabhupada with my every thought, word and deed in all times, places and circumstances? Mąstant, kaip patenkinti Šrilą Prabhupadą savo žodžiais, veiksmais ir darbais. For example, Pavyzdžiui, Prabhupada said, clean shaven, Prabhupada pasakė švariai nusiskusti, no beards, nelaikyti barzdų, but many devotees have beards. bet daugybė atsidavusių turi barzdas. That's an example. Čia pavyzdys. By shaving regularly, Reguliariai skutantis. you're preserving the heritage of Prabhupada. Tada išlaikot Šrilos Prabhupados palikimą. Prabhupada said, no beards. Prabhupada sakė, neturėtume turėti barzdų. And this is one of my agendas. I'm fighting against the beards in ISKCON. Čia yra vienas iš mano misijų, tai Iskonė Are we tvarkyti šitą Hare reikalą. Krishnas or Hare Krishnas? Mes esam plaukuoti Krišnos ar Hare Krišnos. Čia toks When I žodžių žaismas joined the Amerikoje. hippies, Anglų we all kalboje. had beards. Kai mes buvom hipiai, mes turėjom Because barzdas. the regular people didn't have beards. Nes paprasti žmonės neturėjo We showed barzdų. I'm a hippie because I have a beard. Mes parodydom, esu We were hipis, nes turiu very, barzdą. very proud of our hippie beards. Mes buvom labai pasididžiavę For savo Prabhupada, we barzdom. shaved them all off. You see. Mes Prabhupadą mūsų We had skutėmis. long hair down to our shoulders, Ir plaukai iki and we got rid of our pečių. long hair and our beards.
To keep Prabhupada's heritage going, you Taigi see. reikia palaikyti Šilos Prabhupados So sometimes I point out this beard palikimą. problem to some devotees. They become very angry. They're becoming very offended when I tell them we should be clean shaven. Kartais, kai paminėdavau, kad reikia nusiskus švariai, atsidavusi labai supykdavo. So now I become a little more low key. I don't want devotees to be offended. Šiek tiek dabar laikau švelniau, nes bhakti būna labai įsižeidžia. But I give the example Bet galiu duoti pavyzdį in my lectures. savo paskaituose. Prabhupada said anartha nivritti. Prabhupada minėjo apie nartą nevritį. So it means giving up things that are not favorable for Krishna consciousness. Atsisakyti dalykų, kurie nepalankus Krišnos So I sąmonė. give the example of the hippies gave up their beards. Tai galiu duoti pavyzdį, kad hipiai atsisakė barzdų. Instead of directly scolding the devotees with beards. Vietoj to, kad subarti atsidavusi, Give kodėl turi them be barzdą. very offended. Ir jie I labai just gali give the įsižeisti. example. We gave up our beards because Prabhupada said no beards. Duodu Let it go with pavyzdį, that. kad mes atsisakėm barzdų, nes Šila Prabhupada taip norėjo. So let's be Hare Krishnas instead of Hare Krishna. Tokiu būdu gali būti Hare Krishna vietoj Heiri Krishna. Preserve Prabhupada's heritage. Išlaikant Šilos Prabhupados palikimą. Another question came in the end. This is it. So The Shila, last- this is yeah. for initiated disciples. The beard is for initiated disciples. If you're not initiated yet, it's okay. Jeigu nesate dar inicijuotas, tai gali turėti barzdą, ne Have problema. fun with your long hair and your beard because you're not initiated yet. Gali turėti ilgus plaukus, didelę barzdą, ne problema. But after Diksha, Bet po Gotta give it iniciacijos turėtume before atsisakyti. Diksha, it's all right. Iki dikšos normalu. Now, one last question, and that's it. Dar vienas klausimas ir This is baigsim. from Shashikala Devi Dasi. Okay. Please enlighten the priority need to consider deity worship at home over listening to lectures. Prašom, gal galėtumėt pasakyti, koks prioritetas, ar tarnauti dievybėm namuose, ar klausyti paskaitą. Well, you can actually listen to lectures while you're doing deity worship also. Galima klausyti paskaitą ir tarnaujant dievybėm. Addressing the deities, you can hear a lecture. Rengiant dievybės galima klausyti paskaitą. But I recommend if you want to have deities at home, keep it simple. Bet rekomenduočiau, jeigu nori turėti dievybės namie, Prabhupada said, turėti paprastus Gaurnitai standartus. deities. Prabhupada rekomenduodavo Just gaurnitai. one arti a day and offer them your food, and that's sufficient. Prabhupada. Paukoti vieną aratį per dieną ir paukoti maistą, kurį aukojat. So if you Tai want pakanka. deity worship, that's nice, but keep it simple with Gaurnitai. That's my Jeigu recommendation. norit garbinti dievybės, tai yra gerai, bet mano rekomendacija būtų garbinti gauranitai. Some people already have Radha Krishna, Jeigu kažkas jau turi Radha Krishna, and we can't tell them to stop. negalim, aišku, sakyti, stokit. So just keep it simple then. Even if you have Radha Krishna, keep it simple. Palaikykit paprastus standartus. Prabhupada also said, if you are close to the temple, it's better to go and serve at the temple. Prabhupada taip pat rekomendavo, jeigu yra prieinama šventykla, geriau garbinti dievybės šventykloje vietoj to, Better kad live namie. close enough to the temple where you can conveniently go there. That's a Geriau gyventi arčiau šventyklos, kad būtų galima tarnauti dievybėm šventykloje. And then he said, Ir if taip you're pat, far away, keep the deities, follow the temple standard at home. ir taip pat Šila Prabhupada pasakė, jeigu toli gyvenat nuo šventyklos, turėtume tada, jeigu nori dievybių, turėtume atlaikyti šventyklinius standartus. Anything else? Bum. Two more. All right. All right. Prašom. Hare Krishna Shiva Guru. Hare Krishna Shiva Guru. Norėjau pratesti tuo klausimu apie dievybėms, kad daug šeimas, kas turi vaikus, jie turi dievybės ir vaikai tokiu būdu irgi tiek įtraukti tą dievybių garbinimą ir jiems galbūt tokia kaip geras samskara po to, kad jie turi dievybės, kad jie gali kažkokius festivalus daryti ir taip toliau. Prabhupada buvo marštis irgi turėjo dievybės. Ką Gurudeva galėtų pakomentuoti apie tą? Klausimas apie dievybės, kad jeigu ypatingai turi šeima vaikų, vaikam labai stipri samskara. Šila Prabhupada irgi, kai buvo mažas, jis irgi, jo tėvai garbino dievybės ir jisai garbino. Tai gal mokytas galėtų pakomentuoti apie tai. So, this is the question about the deity worship. About what? And deity worship, like especially for the family people, if the family has a deity, and children can see this example that the family is worshipping the deities,
Also, Srila Prabhupada also was seeing his parents Yeah, who did that's worship right. and then he was engaged. Is So that? it seems it's very good samskara. Maybe you can comment on this. Yeah, it's nice to have arti for deities at home. Very good. Iš tikrųjų yra The nuostabu kids grew up singing. It's very good. Teaching to bow down, having kirtan. daryti aratį namie, pamokyti Very good. vaikus nusilenkti, daryti kirtaną. Any other question? You had a question back there? This is not perfect. Prabhupada was going to the temple when he was young age. Kai buvo Prabhupada jaunas, jis eidavo ir į šventyklą Parents gave him deities when he grew up. ir davė dievybės, kai jis užaugo. Okay, there's a question back here. Yra tokia knyga parašyta Šilos It's Prabhupados. to avoid the service at the temple and temple gates. Wait a minute. Tai reiškia, kad No more tėvai, comments, okay? tai Question. reiškia, kad tėvai neis į šventyklą, bus namie ir tokiu būdu irgi negerai. Yra tokia knyga Šilos Prabhupados kirtano standartas, parašytas Visai Advaita Svanio Maharajai. Ir Bhakti pacitavo, va čia mėnesį tokia pastraipą, ir ten rašom, Svanis, kad iš tikrųjų mes neturėtume Pančatatvos mantros vartoti po kiekvienų 16 ratų. Mane truputėlį taip sukonfliusinti iš tikrųjų. Tai kaip čia yra su to standartu? Recently, Jayadvaita Maharaj wrote a book about Kirtan standards. And in that book was mentioned, I'm not sure if it's the exact quote Mataji is quoting, but according here, that it was mentioned that we shouldn't chant Panchatattva mantra in between each round. We Not should- chanting what? Panchatattva mantra in between each round, that we shouldn't do that. Yeah, it's not the standard. Jo, tai nėra iš tikrųjų kaip standartas, There's no rule against it. bet ir nėra prieš to. If you find it helpful, you can do that. Jeigu jums tai padeda, galima But it's not the kartuoti. new standard. Bet tai neturėtų būti But now naujas everybody should standartas. chant Panchatattva between each round. It's not a Kad standard. kiekvienas atsidavęs nuo šiol turi kartuoti Standard is Panchatattva to chant tarp kiekvieno Hare Krishna rato. mantra. Standartas yra kartuoti But Hare you can do that Krishna. if you like, but now you tell the whole movement that should be the new standard because I do it and I like it, and everybody should do it. Jeigu jums tai patinka, tai galima daryti, bet tai neturėtų tapti, kad viskas tai privalo kiekvienas atsidavęs dabar kartuoti tai. Thank you very much. Shadam? So everybody is going to deity worship at home. What'd she say? For their children, everybody's going to come and do the deity worship at the temple. Everybody who has a children gonna only worship deities at home, who gonna do the Well, they can do it in the like in the evening. They can- we don't say they should not come to the temple; they should do it at home. It's not always, it may not be always practical to come to the temple. That's all. All right, Prashadam.